Lolu lusasazo ngqo lwendaba lusiza kwikomkhulu le-SABC e-Auckland Park eGauteng nazeziphambili. He wasn't no gangster, guys. He was serving the community for almost 30 years, traveling school children. He left the last child at school, and then my brother got shot about 17 times. Kudutyulwe kwasweleka indoda ethutha abantwana besikolo kufuphi nesikolo samabanga aphantsi eSophiatown eGauteng. I don't need to tell you how hard this has been for all of them for 8 years. Ikomishoni ejongene nezenkcubeko nenkolo ibambe inkomfa namajele endaba ndawonye namanye wamaxhoba mangalela umfundisi Timothy Omotoso ngenjongo yokunika amaxhoba ithuba lokuzityanda igila. Kodani mzikantu siziphekile sazibonda ngokulilixa lokuba sizophule singaphosanga amaseko masinirhabulise kwibhekile yasemini nje. Kudutyulwe kwasweleka indoda ethutha abantwana besikolo eneminyaka eyi-60 ngakwisikolo samabanga aphantsi saseSophiatown eGauteng ngalentseni. Abaziboneleyo bathi lo mqhubi ebesandokwehlisa abantwana besikolo phambi kokuhlaselwa ngembumbulu. Ukanti kutyholwa ngokuba isithuthi esibandakanyekayo koludutyulo sibalekile emva kwesi sehlo. Sisekuyo indawo yesigameko lapho esithole khona imbiko ethi ke kunowesilisa oneminyaka engama-60 ubudala odutshulwe washona abantu abangaziwa namhlanje kuseni. Kodwa ke ngizokwethula ke okhulumela amaphoyisa esifundazweni eGauteng uKenneth Umavela Masondo ozosichazela ukuthi mhlawumbe ngokwazi kwakhe nemininingwane aseyiqoqile kwenzekeni. Asikubingelele Kenneth Masondo, ungasichazela nje ukuthi chiwa kwenzekeni la? Ebo esikutholile ukuthi ekseni namhlanje ngezikhathi zabo 7:15 the deceased or umufi beka transporta abantwana khona kule ndawo le abantwana abaye esikoleni. Kuthe ngazo lezo inkathi asamela ku stop sign kwabe sekufika kwavela abalisa thizeni ebebahlomile abese bayamdubula aphakathi emotweni yakhe, bamdubula inkathi eziningana wabese kashonela khona kuso kuyo le area. So singamaphoyisa sesivule icase yemeda yokubulala. Okwamanje akukabi khona umuntu oboshiwe kodwa siqalile ngophenyo lethu, and siyacela kumphakathi ukuthi akube khona onolwazi olungasiza kulo phenyo lethu, please makathintane namaphoyisa aseduzane. Akekho wazi ukuthi bebeyangaki labantu? Esikutholayo okwamanje ukuthi abasolwa laba bebathathu. Njoba ngisho ukuthi nosesiqalile ngophenyo lethu ukuthi siqinisekile ngempela bebabathathu yini ngoba baboniwe bebabathathu okwamanje, and sisazama nokuthola ukuthi ikhona yini imoto ebebayibeke endawoni thizeni ebebahamba ngayo ngoba kwamanje asikatholi ukuthi no ikhona imoto ebebayisebenzisa kodwa bona bebabathathu esikutholile kwamanje. Siyabonga baba Masondo. Ngiyabonga. Mbukelo wendaba ze-SABC lo okusigaxa amabhande okhulumela ke amaphoyisa esifundazweni eGauteng uKenneth Umavela Masondo besichazela kabanzi ukuthi ke umlisa oneminyaka engama-60 ubudala udutshulwe washona la eSophiatown. Kanti ke siziko lendaba ze-SABC lokhu sikhona la siganisile sikhulumile nomndeni, kanti uyazi abantu abaningi uma ngabe kuneyigameko ekanje baye bangathanda ukuvela kumabona kude ngoba basabela ukuthi mhlawumbe nabo bangaze benziwe isilo sengubo. Igama lami nguCalvin wakwaDludla, endabeni ze-SABC ngibika ngiseSophiatown. Ikomishoni ejongene nezenkcubeko nenkolo ibambe inkomfa namajele endaba ndawonye namanye wamaxhoba mangalela umfundisi Timothy Omotoso ngamatyala okuxhaphaza ngokwesondo. Injongo yale nkomfa kukunika ithuba lamaxhoba akhe azityanda igila ngendlela aziva ngayo emva kokuba umfundisi Omotoso efunyaniswe engenatyala kuwo onke amatyala ebejamelene nabo yinkundla ephakamileyo yaseGqeberha. The complainants in the Omotoso case felt they needed to say something to the nation about where they are, how they're feeling.
Usihlalo wekomishoni unkosikazi Mkhwanazi Xaluva esondlala injongo yalenkomfa nabamajelo endaba uthi ibuhlungu ngokungenambaliso inhlungu adlule kuyo amaxhoba oxhatshazo ngokwezesondo ezandleni zomuntu ozibiza ngomfundisi kwaye akangenqweneleli nentshaba zakhe lenhlungu. I don't need to tell you how hard this has been for all of them for 8 years in court and even before the matter went to court. Ngekabukhali igunya abantu lezotshutshiso ngendlela elisingethe ngayo inyewe kaMfundisi Timothy Omotoso nanjengoko ephume echaya kuwo onke amatyala ebejamelene nawo kule minyaka 8 edlulileyo. Nawo amaxhoba avakalise udano ngakwi-NPA elinye lamaxhoba lifunde umyalezo ophuma kubo njengamaxhoba. We have different emotions about the verdict. We are disappointed, we are upset, but we are not dismayed. We know whatever the outcome was, we spoke our truth and we will continue standing by it. We can't shy away from the fact that the system has let us down. It has failed us. The outcome of this case could have been different if our prosecution handled the matter better than how they did. Our lives have never been the same, personally and publicly. Usihlalo we-CRL ugxininise imbaluleko yophando nzulu olucetyiweyo ngalenyewe ngobambiswano namanye amaziko amabini ka-Chapter 9 ukuze kuvelelwe zonke iinkalo. Uthi emva kophando lwabo olungathatha inyanga ezintathu baza kuphuma nezindululo eziza kuba lulutho kakhulu kubheka phambili. Obebhala kwiindaba ze-SABC ndingundimphiwe Gift Nongqotho ndiseGauteng. Umphathiswa wemfundo ephakamileyo uGqirha Nobuhle Nkabane ufikile kwikhaya lomfundi waseWalter Sisulu University nothe wadutyulwa wabulawa ngelixa kubanjwe uqhankqalazo kweliziko ngolesibini. Izolo uNkabane bendwendwele iziko lale dyunivesithi elise-Nelson Mandela Drive nalapho senzeke khona esisithwakumbe. Uqinisekisile ukuba ngenene lo uthe wabulawa ngolwesibini ebenguye umfundi wale dyunivesithi emva kokuba eliziko mfundo belikuphika oku. Intatheli yethu uFundiswa Mhlekude ulapho ukudadela enzulwini ngalomba. Silapha kwilali yaseThembisong eMatatiyele kwikhaya lomfundi waseWalter Sisulu University kwicampus yaseNelson Mandela Drive eMthatha apho kuthe kwasweleka umfundi owenza unyaka wesithathu uSisonke Mbolekwa emva kokuba kuthe kwangquzulana abafundi ebebekhalazela imeko abafunda phantsi kwazo kula university. Usapho ke luvakalisa ukuba alonelanga indlela iuniversity ethe yawusingatha ngayo lomba kwaye ke umphathiswa usuka apha ngaphakathi naye uyayingqina lonto ude athi bade bacela uxolo ngoba usapho luthi ayiluyamkeli indlela iuniversity eye yayamkela yayisingatha ngayo lenyewe. Utsho esithi ke usapho luvakalisile ukuba alunazo intsiba lokuba lungangcwaba lomfundi locela ke uba lungancedisa iuniversity le kodwa iuniversity ithe okwalomzuzu ayikwazi ukuzibophelela kodwa masive kwilungu losapho elizawuthi lithethe nathi ngalomba. Tata siyabulela ngexesha lakho nilusapho umphathiswa usuka apha ngaphakathi zintoni izinto enithe naziphakamisa kuye? Ikakhulu yiyo yona leyo ukuthi amandla ukwenza into efana nale ngoba besingayilindelanga asinawo kakuhle. Ewe ngoku siyacela ukuthi basincedise esikolweni ase ukuthi andazi noba into ezawuphuma kuhulumeni noba into ephuma phansi kwesikolo na kodwa bancedise singcwabele umntana ngendlela efanelekileyo noba yehle kanjani kodwa ke sikwazi ukuxola simngcwabe. Iuniversity ke yathi ayimazi tata lo mntwana yaniphatha njani lonto? Yiyona nto ke silimaze kakhulu leyo ukuthi asimazi ngoba thina silikhaya sazi umntwana wethu esesikolweni esiwe kwasithi xa ephikwa ngokwesikolweni siye saxa kuba ibe kanti lento ibhekaphi kusasa siza abantwana bethu sawubasa kwezephi izikolo apho bengazophikwa khona. Umama womntwana siyevuba unqunguphele kakhulu tata. Kakhulu kaloku okokuqala nje nguye kumntwana oyindodana kuye uye kuphela ngoku xa engasekho angathi ne uyawuthembela kubani ngoba lo mntwana ubemthumela esikolweni ukwenzela uba azoba ngutata wekhaya emva kwexesha lungisa ikhaya. Senilubekile tata usuku kuza kuthi kusetyenzwe ngalo apha ekhaya? Besingekadibani sulubeke. Ewe.
Nkosi-ke tata siyabulela ngexesha lakho. Umphathiswa ke apha ngaphakathi ebetshilo ukuba njengoba usapho lutshilo ukuba alukwazi ukungcwaba, alunazo iintsiba, uthe ke uzawuthetha neziphathamandla zeyunivesithi ukuze bafumane indlela yokuba bangancedisa njani na ukulungiselela umngcwabo. Nomasipala waseMatatiyela ubukhona apha ngaphakathi uzokunika inkxaso kolusapho. Masibuyisele ke ngoku iintambo kwigumbi lendaba. Sinamkele kwakhona sihlabele mgama zizithuthe ezikwi-1,500 ezidlula kwisango elihlawulelwayo eMarian Hill eThekwini ngeyure nanjengoko kuqala impelaveki yepasika. Intatheli yethu uMlondi Rhadebe ibambe udliwano-ndlebe nomphathiswa wezothutho KwaZulu-Natal uMnumzana Siboniso Duma malunga nokulungela kweli phondo umthamo wezithuthe endleleni ngeli xesha ze bathetha benjenje. Kudlula izimoto ezingaphezu kwa-1,500 nge-hour lapha eMarian Hill Toll Plaza, okukhombisa ukuthi abantu bayahamba ikakhulukazi ngalesikhathi sempelasonto yephasika. Kanti-ke sizokhuluma nomnyango wakwaZulu-Natal wezokuthutha ukuzwa ukuthi-ke ngabe bakuhlelele kangakanani ukuthi bakwazi ukubhekana nabavakashi kule mpelasonto. Sizokhuluma lapha nongqongqoshe wezokuthutha uSiboniso Duma. Emisika fushane nje, isifundazwe saKwaZulu-Natal sikunika kanjani ngasemgaqweni kulesi sikhathi? Bona wasemba sibonke kuwe nabalaleli bakho. Sicabanga ukuthi usuku olukhulu kakhulu usithi kusasa masiqala ngoFriday sifisa ukuthi wonke umuntu afike emakhaya ephephile njengoba namhlanje. Imoto ezidlala kulo 1,200 nge-hour, lokhu kutshela baningi kakhulu abantu abababele esifundeni sethu. Abanye baze emaphasikeni, abanye baze emakhaya. Sifisa ukuthi wonke umuntu afike enkonzweni ephephile, afike emakhaya ephephile. Amaphoyisa ethu wathola ngokungena ko-Harrismith van Renen uzowathola. Ngabe ungena ePhongolo, ngabe ungena come from Swaziland, ungena koGolela, ngabe uqhama ko-Port Edward. Kusho ukuthi yonke nje indawo nako-Underberg siyatholakala ukwenza short simo sibe kahle-ke. Sihlangana namaphoyisa, u-RTMC, Metro nama-traffic officers, bona wonke ama-secondary cities ukuthi isifundazwe sethu sibe kahle. La eMarian Hill uyabona ukuthi uhlobo lonke labantu abaqhamukayo, even ku-custom, ukuthi uma i-ID yakhe ingekho emthethweni bengayiboni kahle bayacaphuna kwasidlodlo. Nemoto yakho uma ingekho kahle bayithathe ukuze isimo sethu athi umuntu wonke ngifike ekhaya ngiphephile, isifundazwe sethu sikahle. Uqala ngami nawe ukuthi ngenze ushintsho. Ngabe mhlambe zingaki imoto esenizimisile nokuthi zingaki mhlambe nikwazile ukuthi nibabophe noma nikhipha amathikithi kuzona? Ziko-215 njengamanje imoto esizimisile kusuka le mlukuzeni. Eziwu-36 zinama-fine ahlukene. Aba-3 sibachajile bahamba nabakasidlodlo ngoba isimo sabo besibheda. Kuhlukene uthola ukuthi imoto yakho i-display ukuthi isa-exista kanti ayisekho right. Enye uthola ukuthi ayikho ngisho emthethweni. Enye uthola ukuthi umuntu-ke imoto ayikazi ithele for isikhathi eside bese siprezentele into engekho bese siyakumisa njalo sikulungisele. Ezinye sizifawundile njengoba sengishilo lezi ey'ntathu ukuthi bezingekho imoto nje uthola ukuthi uma ungayidedela la uzokwenza icala ngoba kwabona-ke baze bafike le beyakhona noma bazolimaza abanye abagibeli noma abanye abantu endleleni. Asibuka kakhulu MC ngesikhathi sakho. Ngibusisa inkosi yabona. Lo bekungqongqoshe wezokuthutha esifundazweni saKwaZulu-Natal ubaba uSiboniso Duma esichazela kabanzi ngokuthi baphumile ezingalweni zonke zesifundazwe saKwaZulu-Natal lapho bezolunganisa khona ikakhulukazi ukubheka ukuthi izimoto ezihamba emgaqweni yesifundazwe saKwaZulu-Natal ngabe izimoto ezivumelekile ukuthi zibe semgaqweni, abashayeli bengaphansi kwengcindezi yokuthi baphuzile noma bakhathele bakwazi ukuthi balekeleleke uma ngabe kukhona loyo odinga usizo. Asibusele izitambo ngakuwe studio. I-Democratic Alliance ithi nanjengoko eli libhiyozela ipasika le holide ifundisa izinto ezininzi. Inkokheli yalombutho uJohn Steenhuisen ibalula ikrobe likhoyo lokulungelelana kwezinto nokuba sekukho yantlukwano hayi nje kweli koko nakwihlabathi jikelele. Kusemva kokuba i-DA yavota ngokuchaseneyo nohlahlo lwabiwo-mali ze kwakho amakhwiniba kubudlelwane bayo ne-ANC. Kambe ke nalo lwabhicilo mbhodamo phakathi kweli neMelika lusaxananazile xa kungoku kumyalezo wayo wepasika i-DA ihlabe ikhwelo lobunye nentsebenziswano ukuzisa uxolelwano nethemba. My fellow South Africans, on behalf of the Democratic Alliance, I want to wish all Christian South Africans a blessed, peaceful, and safe Easter. Easter is a time for family and reflection, for faith, forgiveness, but above all, hope.
Kananjalo uSteenhuisen unqamanise ifuthe lale holide yePasika nokuzinikela inqubela phambili kanye nobomi obutsha. Kunjalo nje weleke ngelithi oko kumele ukuvuselela izanzela kwabasemagunyeni mayelana bemibeli abangekafikeleli kwinkonzo ezisiseko ezifana namanzi, ukhuseleko nemisebenzi. Today, as we honor the values of Easter, sacrifice, forgiveness, hope, and the promise of new life, we must also reflect on the many South Africans still living without access to life's most basic necessities, such as clean drinking water, a safe environment, and of course, jobs. But Easter teaches us that even in moments of deep uncertainty, there is a way forward. Even at a time of increasing division, not only locally but also globally, we can rebuild and heal if we choose to. Ukanti ke inkokheli yedi eyigxininise ezintsuku zePasika njengeziqaqambisa ukuqalwa kweingxoba kaxaka zemo yentlalo yoluntu ukuvuselela isidima, inkululeko nobuntu. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwiindaba zeSABC. Intsumba ye-SANDF njengele Rudzani Mwaphanya uthi abalali buhlayo uqinisekisa ukuba amalungu aba sekwimpuma ye-DRC abuyiselwa kweli. uMaphanya besenza intetho phambili kwinkonzo yePasika eThabathwane ePitoli. Remember, whilst this conflict is going on, there is a need for a dialogue which is inclusive, that includes also the DRC. So therefore, we cannot continue with certain activities without going the route of engaging the DRC on that matter. Isiqinisekiso sentsumpa ye-SANDF sokuba bamanqada-nqada kwiinzame zokubuyisa amajoni weli asekwimpuma ye-DRC uthi kungenzuku zatywala azokubuyiselwa ekhaya. There was a meeting of the chiefs of the defense forces in in Dar es Salaam, and that meeting resolved that we should have a technical team that comes together, and that technical team is the one that currently is busy in Tanzania finalizing the issue of the withdrawal of our members. I-SANDF isebenzisele inkonzo izukileyo yePasika ukuhlonipha amaqhawe namaqhawekazi eli awayo ezama kumilisela uxolo kwilizwekazi iAfrika. We are praying for our soldiers that are on deployments. We are praying for our soldiers that are doing their duty all over the country, internal deployments as well as those who are in external deployments. Kunjalo umkhosi weli uthi ujamelene nengxubakaxaka yezimali kodwa uthi lonto ayizukubathibaza bangawuqoshelisi umsebenzi wabo. The commitment by the commander-in-chief that the budget will rise to 1.5% of the GDP, that one gives us solace. You need to understand that defense requires a time frame. If you give me money today, don't expect me to come back tomorrow like I'm going to buy a loaf of bread. You give me money today, I prepare for the future, and therefore, whatever it's a pledge towards increasing the budget, we really welcome that, and that is a very positive gesture. Nanjengoko ihlabathi lijamelene nenhlaba zahlukane ngokwezopolitiko, i-SANDF ithi izibophelele kumatiletile okugcina ucwango kwingingqi ye-SADC naphesheya kwemida yayo. Njengesiqhelo ngeli xesha siniphatheleza amaqonga ezonxibelelwano, sinayo ke intatheli yethu ezobuchwepheshe uSandile Hlangane esiza kumngcambazisa. Siyakwamkela Sandile. Yeyiphi imiba etrendayo namhlanje? Kukhangeleka ingathi imfazwe kaDonald Trump noTikTok ayikaze uphela. Sizawukhumbula ke uDonald Trump lemfazwe uyibiza ngoba yi-security threat eposwa nguTikTok kubahlali baseAmerica. uDonald Trump ke sizamkhumbula ukuthi ke ungena kwakhe njengepresident okokuqala wayembhenishile uTikTok. Ubuya kwakhe ngoku utheke kuTikTok makathengwe yenye yeekhampani zaseAmerica ukuqinisekisa ukuthi lento ayibiza ngokuthi yi-security
security threat ayenzeke America. Nalento ke yokuba unyuse iVAT kakhulu kwi-companies zase-China. Into abayenzileyo ke i-companies zase-China zihambile zaya ku-TikTok zaposta iividiyo zabo besithi kubahlali base-America mabathenge iimpahla zase-China directly from bona kwaye bazawuzithenga ngamaxabiso ahlileyo. Inkxalabo ke yileyo kokuba lento sibiza ngoba yi-reputation okanye ukuxabiseka kwezi brands. Okwesibini ke into etrendayo nguHome Affairs. Awukhumbula uHome Affairs ke okokuba ebegxothe amagosa wakhe awabiza ngokokuba enza lento kuthiwa yi-fraud. Abantu abaninzi ke bayayincoma loo nto leyo besithi ke uHome Affairs usendleleni elungileyo yokuqinisekisa okokuba i-corruption uyayigqiba kwi-Home Affairs. Okokugqibela sizawuyazi ke siya kwi-weekend ye-Easter, abantu abaninzi inkxalabo yabo ke ziingozi ezenzeka endleleni. Nangona bexhalabile ngeengozi ezenzeka endleleni, kodwa abantu abaninzi badlala laa mdlalo wokukhangelisa okanye wokukhangelisana elaa qanda le-Easter. Sibambe ngazibini kwesandile. Inkosi. Kamnandi into zakuthi.